Agpakata akuan. Saan? Di nakpanawan biyag ko. Biyagan nakatoy ayat ko. Dimtangan ti kanito. Salwadam ko matiibatik at anda ti ayat ko. Alampusan na kon. Saan? Saan biyag ko? Saan? Awanan. Aywanan nakakumati, Apo. Balunem to'y ayat ko. Sa dino man ti ayan mo. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. At to'y maangen tayo mo't basaan ti surat ti may sa pagayam, anaayat adumdumngag. Kadagiti amin na drama, aparpartuatan ti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Amay patpatangatang kadagiti 7 nga estasyon ti Bombo Radio, iti Intero a Northern Luzon. Kastamat ngayon kay mga gan iti Facebook kan YouTube. Nang runa, dahito'y drama tayo, Ari Cuertos de la Vida. Iti dahito'y agundaway, may sama na nasurat. Tintay ikan biag, dito'y drama tayo, Ari Cuertos de la Vida. Dahito'y ang nagsurat, kat kayat natin aglinga, ditinagan Arandi, Manipod, Probinsya, ti Cagayan. Oh, apay ading, anya ti problema ta motorsiklom? Oh, kalat matlatan na nagsardeng manong. Ang mga naawan gasolina na. Kita ekman? Ne, awan nga agpeso ading. Ay, siguro inusarti kabsat ko kat di na kinargaan. Sige urayan nak dito Ikatangan kay ti gasolina. Uray kat asadigmat lang dito ti pagkatangan. Allah, kababain pa yun, manong. Awan anyaman na. Kababain, idurduron mo. Abusta ta, nagpintas ka pa yung nga rod. Anya? Sige urayan nak dito ading. Agyaman na ka, manong. Ay na, kababain pa ikit din. 1 liter lang dito tawan galon di gasoline station. Sige, manong. Makadanon mo ti Giant? Kaduan kalangan. Kalpasan na. Awisan ka para iti merienda. No? Saan ka nagdaradaras? Ala, agyaman nak manong nga. Itay pa ya tultulungan nak ngam. Saan ko pa yan nadamag tinagan mo? Uray, syakmat. Yak pa mat amo tinagan mo. Wan gayam. Syak ni Randy. Randy Domingo. Syakmat ni Nelia Segundo. Oh. Nice meeting you, ading Nelia. Same here, manong Randy. O anya, mapantan? Sige. Ala, siyak lang arudan ti tinlungam. Si ka man ang tinagbayad iti meriendata. Awan na nyaman na. Kat sakbay ngagsinat Adda ko makidawag ken ka. Anya dayta? O sige, basta ka ba alaklakit di. Mabalin ka di ang maalat ti cellphone number mo? Ay, Jack kaya. Sorry ha. Oh, taapay. Noited ko ken ka. At dapay ka to sa rikon. Anya? Gets mo? Na may saan na Alawan, saan ka ngagdanag? O sige, ifunbok mo nga Rodan, sakbay ngagbabawi Okay. Okay, agyaman na ka. O sige, 0936 0936 50 50 96 96 650. 650.
Okay. Okay, agyaman na ka. Ha? Oh, aday ta. Naisave kon. Miss Colan nak or textan nak nga road tap no, maisave ko mo ti number mo. O sige, ag-text saktokan ka. Talaga pare Randy Wow! Naggasat kan. Para Elmer. Kita man laang no may tinaimbag agasat ako nada. Tauray no saan mo asap sa pulan. Kat sumangbay adi na oras. Una, ang ubing pay, agad adal kanupay. Fourth year college si Cagayan State University. Ay, mga resabong kangarod ano kasta pare. Sana bale, tano agad adal pa lang, urayek, aging ga iti makaturpos no kas pangarigan. Anyan, nagkursonada ka. Ubing pay. Awan mabalin, no isot pagpitikan ti puso, pare. Kan may sa panagkunak inaunaak lang iti 5 atawen. Sa bagay, san amadlaw dayta? Taubing mati lang ang pare. Awan pare, talaga mat, agpaisot ako nam. Una, tinapatag. Agayat kayo iti tunggal maysa. Kan agkailyan kayo pay. Awan na, taga Peña Blanca. Agabay pa iti barangay mi. Adda kami iti may kadwa barangay manipod sentro ti Ili. Idinto tayo suda, ket kaabay ang mismo ti town proper. Oh, ay, asidong nga ron ti pangpasyaram kan ko ana Una, ang istrikto kano ti amana pare. Kasta. Ala, good luck langan pare. Sapay la ko ma. Tama ka nobya ka maten. Awan istri-istrikto no kayat nakalakit di ti anak na. Agyaman ta, pinatgam ti awis ko nga kita ta iti dati o restaurant, Nelly. Kababain mo't ano di kapatgan. Amangan no ko na umpay ngagpangpangina ako na Ha? Katamom, nakaragragsakak unay. Anya ka titi pagam kanya ak manong Randy. Mabalin ka di apasyaran kay Jubalayo? Ha? Ay, sana mabalin. Agungot ni Papa. Di mo't na ibagakin kan iditi text ko. Kuang amin, Alia. Ngamin, kaya't dama kapag turpusak pa'y nga umuna. Saak makiinaram. Di namot kaya tasawan. Ano makiinaram kan kahit madadalan ti panagadal mo. Pagbalinam ka tingan inspirasyon Wena, no? Saan nga agbalin a desperasyon? Saan mat siguro? Nang rona no, makatumpong kamot iti playboy akaayan-ayat, san ka di? Adda kalintagam. Ngem saan nakakasta, Nelia? Manong Randy, ti ima. Sorry. Ngem saan ako nagpalpalikaw. Nalove at first sight akan ka, Nelia. Anya? Os, kurang kalaturog. Ibagakan ka. Itala ang anagayatak. Sikatidamo kan mauding ayat ko. Oh? Kat no aklunan nak. Ikarik. Sikakat sikantulang tiinak ayatan. Sorry. Ngam nabiit tapayan nagamam mo. Ikanak nga rod iti panawen ko amang timiting itiriknak. Baka urayak. Ngam, jak maikari nga aklunik ti ayat mo. Noan yaman ti pangading mo. Awatek. Sige. Sige. Ngem sapay ko ma. Tapakaragsakak to ti pangading mo, Nelia. No kasta, at damat laangin manugag mintaw, Randy anak. Bareng ano kaya't nakto ni Nelia, nanang?
Taga-ano nga Taga Peña Blanca. Kaaruba tayo lang nga barangay, nanang. Nasaya ata si Diglaang. Narigat no, ibiyahe tayo pa ilat kardero ako nada. Saan mat nga waso itan tinagarbuo ni akasar, nanang. Kaduan na nga iti restaurant matan ti pakang angayan ti reception. Wun kit di agad adal pa'y ko na. Wen, nanang, ngam agturpusin iti dayto atawen. Nadaras lang ti panaglabas ti aldaw. Apag iso, makaornong akmaten iti lasod dayta apanawen. Agturpos kagaya men. Graduation yun ton maikado alawasen. Wen nga rod. Kat natungpal matlaangan ti arapaap kung agbali na maestra. No pa'y masapol nga ag-examine pa'y iti board. Itapay lang, awatam ko nga tinabara kablao ko. Happy graduation in advance. Congratulations. Agyaman hak. Nasapan sa unay akablaw dayta ha. Di kat nasaya at tamangan numalipatak ton. Anyan? Nelia, agturpos kan. Mabalin ka di. Kad nga matan ti dardarirag ko kan kariknak. Ha? Sige. Tapno di mumut ko na parigatin kawinay. Aklo nagtayat mo, Ranti. Oh. Agyamanak, Nelia. I love you so much. Kuma, Ranti. Di nakpagan ang awan lang. Sa anak ko man anagano si Tikastoy. Kat gapo iti daytoy. Nakaragdag sa kaklaunay. Saan ka narigat nga ayatan, Ranti? Nakitakmat ken katigalad ti lalaki. Nga arapaap ko nga agbalin akatin na kunaynay iti tungpal biyag. Maragsa ka na klaunay. Kat mabalinakmat nga tan ayam mo kadagiti naganakken ka. Dahil iti regalo ken ka, iti panagturpos mo, honey. Anyan? Masapol ka di ba'y dayta? Tinapatag ka niya kat ti ayat mo anapudno. Iso nga inawis ka dito yung restaurant adamong imayanta. Idi ka mamuta. Taitad ko dito yung regalok. Nupay na mo. Ngem, tanda tinapod ng ayat ko ken ka, Nelia. Una yan. Naskan ka di ba'y dayta? No siya, umdasan ti kinapudno a regalom kanya. Aday, may sasing-sing. Ngem ipasimudag na ti awan patingga ng ayat ko ken ka. Wow! Sing-sing? Kat, ada pa'y bato na? Inyurnungak data. Sige. Isuot ko itiramay mo. Sige. Kalpasan na. Adamot itad ko ken ka. At data, naisuot kan. Agyamanak, honey. Salimot matam ko madayta, Nelia. Wen, saan ka ngagdanag? Ket, daytoy matirigalok ken ka. Sing-sing. Puro daytoy, nupay simple laeng. Insagot kanyak ni Papa, idi nagdibuak. Agyaman hak, honey. Ket, salimot matam kumamot dayta, honey. Wen, salwadak dayto. Ket agnanayon dayto asing-sing itiramay ko. Tungpal biyag ko. Oh, no kasta, Pards. Mapan mon kasarita ti amana. Wen, Pards, ipod namin ti relasyon mi.
Amo, Pards, mas daawak. Ti? Tisan apa nangyam amukan kaninilya, iti amana. Bayat ang agad adal. Ken, uray di nagturpos. Di na ka man lainyam amo. At na ibaga na kanya, istrikto ti amana. Kat di na kahit amakin na rin bayat ti panagadal na, Pards. Basta. Angam ko na namat kat di, anasing pati inana. Tidakas na, Pards. Ang mga numata pobre. Daitan ti parikot. Saya ate anak ko. Agbalin ka kumalaang anapakumbaba. Di kay madanagan nanang. Talaga matanapakumbaba ti anak yo. Tayo ti insuro yu kanyak sipod at danagam ko. Wen, agyaman akmata di makal ka anasimpet nga anak. Wen nanang, kapuday tayo ti panarabay yo. Mala, mapan ka nga ruden. Ta amang ano, matektekan ni Nelia amang uray keng ka iti pagsarakan yaw. Wen nanang, Nusak, awan parikot. Ta nagbalin kamin anasinged. Ta namin anumatan nga inyag mo dito balay. katagyaman ta nagustuhan yun ni Nelia para kanyak nanang. Siyempre, nuisot kayat mo. Awan karbangak amang tumngar. Aglalo kat saan mo taasyak ti makidan na? Nasaya atay Maika. Kinapuno na nagsarita kami kanilya drabi kat nasauna ti may papan kada kayo. Sir, Kat si kagayam tinagbalin na kaayan-ayat nangin limod na kaniya. pasensya kayo lakuman, sir. Ngamin ka... Kat jak kayat na makinobyo ba iti panagadal na kasta. Ngem, adanitan. Nalpasan. Pasensya ka, Ngam. Randy. Nagsahurak pa namin. Ah, okay lang, Nelia. Kat nasaya tada ka, Randy. Tada na padagunay nga ibagak kada kayo kanilya. Saan ko nga imbagbagaking kada ito'y nilya, iha? Ngayon may sagana amin na nagasapula mapapeles. Tabapan kay London nga yan ni Antim Shirley. Papa, Alaan na ka ni Antim. Iso ang mga alakan iti passport mo. Kat nalabit, kalpasan di makabulan wino nasapsaba pa'y. Mapan kan. Apay, Nelia. Apay akasto'y tinagbanhagan ti ayan-ayat. Pards, nalabit. Naituding adi kay agkagasat kanilya. Man nakibiyang ti papana, pare. Awan maramidan tayo, Pards. Ala, gusto daytan. Adun tinainom mo. Bayan na ka. Kaya't ko ti aglemas iti arag. Gapo iti nagtungpalan tinapudno nga ayat ko. Saan ka di nga adda ka rin ninilyakan ka? Na urayam ti panagsubli na. Wen, ngem amok nga iniya dayo ti ama na kanyak. Di mo't nakunanakan ka. Nga adda sakit ti amana. Ket di na kayat amatay. Gapo iti panang supring na iti kayat daytoy. Ngem, napukawan tinamnamak. No talaga adda kayo tinaituding iti tunggal may sa Pards. Agtugmok tulat ta ti dalan nyo. Oh, Pards. Doon sa patrimaan na. Kasano ko mga patrimaan kat na kabarbaro talugan na. Asit gamkit din. Sige, mabit lang arad. Ne, babae mo't gayam ti driver na. Anya ka di dahi, ma'am? Randy? Nelia? I miss you so much, Randy.
Nelia, sa anak ka di nga agtagtagainap laeng. Si Mangpet nga rod ni Nelia at Sofia kat nagkasar kami. Pimusay gayam ti amana idi addan makatawan ni Nelia di London. Iti agdama, ipagpag nami ti isusurot kumaten ijay. Addalat tamat iti ramay ko ti singsing ngayon sagot na iti kanyak. Kat nanayunan iti wedding ring nga iso ti recuerdok iti ayan ayat mi kinenelia. Alakastan, Tia Sofia, kat agyaman na kiti anos yu anang idrama, dito'y surat ko. To'y pagayam yu, Randy. But times change. Adda daytay kunada, nga uray anyat mapaspasamak, no da kayo at talaga ti agkagasat, agtugmok tulat ti dalan nyo, uray sa dinopay, titurturungan, titungkal maysa, kada kayo. Kat kaslakas ta tinapasamak kada kayo, kaninelia. Alangarod, congratulations kada kayo adwa, pagayam Randy. Ni Apo Diyos kuma, timang tarabay kada kayo.